Ndisakhumbula ndinethwa zimvula esixelela ukuthi uzodlula nangelinye ilanga ndizokhula. Xa bethetha abadala ndizobaphulaphula, manje asikho isikhathi sokudlala abohulahola. Nikakhulakhula kuzawudlula, khulakhula kuzawudlula. Nami ngifuna umashangi bura 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 ndiyakuthila bura 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 namkadi nethwa zimvula bula kodwa ndazitshela ukuthi ndizakhula khula 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 nale meko ndikuyo izodlula dlula dlula dlula. Nami ndizokwazi ngenye imini ukutshintsha isimo sasekhaya khaya khaya, jika izinto zihambe ngendlela ekhaya khaya khaya. Ngizokhula khula khula khula, ngizolihlakula elikhula kule ndlela until isiqhamo siyakhula khula khula khula. Impela sikho isikhathi sokudlala uhula hula hula. Ngizokhula khula khula ndibe mdala dala, ngifuna ukwakha ikhaya lami, iphupha lami lakudala dala dala dala. Namanje ndisaliphupha madala madala. Ekuse intshaba ziyadala zama ukundikhujuda like they like amajuda. The time bejuda uJesus Christ bembethelele emnqamlezweni. Bawo baxolela bakwazi abakwenzayo, bawo baxolela bakwazi abakwenzayo, bawo baxolela bakwazi abakwenzayo. Yeah, baxolele ba indlela lendlela ifuna umnyamezeli, lendlela ifuna indoda yomeleleyo. Ekuse yazi xa usendleleni nqina lami khumbula vele ubekwe imfazwe yamajuni, ubuye ukhumbula amazwi abakhuluwa bakutshela abakhuluwa besithi ekuse ijoni lifele emfazweni. Gazi lami incwaba lendoda liseca kwendlela, gazi lami babekutshela ukuthi wena uzophiliswa kunyamezela. Cause without pain there is no gain, with no pain there is no gain. So kumele